Kumshibanta ban pinya yo ya usoshan ni strawberry hakata yo baladep la penlong ya kata masa peninam ke ba arsengi ya usoshan bat kiwei ki jingbam ke bala penmi nau te uso hagashnong solia sning sian ardi blok. And farmers, we feel blessed and happy. Together we celebrate Strawberry Festival. Banang kentil ya kayok kokot jegenong rap soshan no strawberry hak distrik Ribhoi. Pada kiwe ki distrik jong jela kamtam banla banra ka nam jong soshan. Ki bor ke sarkar jela Meghalaya hak jing trelang bat ketena jong okai perthai. Sesien gelala ban penlong ya ka rong kata soshan ne strawberry festival. Baiklah peninam ru ya kiwe ki jingbam ki belashna na strawberry. Ya kini korong kata ko ba arsingi ha ke distrik Ribhoi la penlong ha ke snong solia ka bahab pok sning sian ardi blok. Keteng janga kadi rusa lamet kadi na po snong umti di kini ki strawberry ki badai na kwela jok na po farm na jok na po umti di kini ki juice ki bangis nahi kini ki strawberry kini ki wine bangis nahi kini ki strawberry hi baro di na kani ki strawberry ngi yo juntoy shi bun bha namar kamtam kumplor mentalong banyo kam kalong jenjab ha kadiru kadi kawai nakakam kapangile ha ka jingi man kasni kabangiya yo jumentoy shibon nakani pero kabay shibon do keteng janga kalong dinibaling do nang lan panilis nang nihin ko so dia kumong rap yo ketini yo strawberry jam paku asha strawberry ya kini mungkin yo akan di nakasi batujuru pada yusyo man terwa sa hindi patisno ani nang erasong soliyahe tingi kumon strawberry ngi kasipon ha tala kan nolaji tokan nam egila tungun strawberry am iyo jing kasipon ha teda ka jiwan jongan ka festival iyo jing mentoy tang yang simen re tam ya kasnong katang ken iyo jing mentoy ni yo nu so ni lady pada sa ngilaban pa supply sa po guati entar tela dam melasu la po selong kan ipa sa guati juru gini gi wan strawberry rush nahi yang ni ya po senong soliyai jadi mentoy de ki sibun ha. Ya kini korong katau soshan kebelalong hak arterik ujemang. Bat kaban kot akalai terik ujemang arajar arpusan. Kejing angno jong sarkar jela kalong menawan ra kejing itu ke bakerpang yo soshan. Ya karukom rap ke baitenan. Ba kejing kentiau ru ya kam jengok kai perthai. Ha ke baki nong wan kila yo benishim benta bat ikalat ban mat yau soshan yaki umso ba kiwi kijat jingbam. Nagaliang udap ti Commissioner ke distrik Ribhoi Abilash Baranwal ulalong kongsan ula ai gejingero ikibor jong sarkar jela lembat ketenat jengok kai perthai. Ki balanang beteng ban penlong yakum kini ki rensan hakaban la ban peninam ya ki ba penmi nang ke jela. Ula ai ru gejingero yo ba ostan dalengkhoi ubalong wen ki nong rap soshan ubala pau ke jela Meghalaya. Kalau kisinjam ju manang kentiu ka kam rap soshan da ka beben rap ru ba ka kam ke barap iruso kalau ngaba peni onong ba. Ulong susup nakaliang kibor ke sarkar jelak lang penmi kilat jingerap ban kentiu ya ke jingerap yu soshan bat banon ra ru kilat ban kentiu ya ke kamrap nakaliang uba ostan dalengkhoi wen ki urang ba balapau ke kamrap soshan bat kum urang ba snong ke solia ule tho ba ke jingat lenti ke jungu ke kamrap soshan ha ka ba ula sedang de ke baseng ya ke kamrap tang prapa wajar tengka nrai namar ke jing trishtom leng ba ke kamrap jungu menta ula la bani onong ha ke dor ke bahaya baduken baka kamrap soshan kedeka kamrap ko bapdi onong pha banyak kiwi kijat kamrap uli thoru ba kasnong solia ka kamrap soshan kelas sedang ha kasnam syajar kandai spa aprapupra leng ba kisan photli kisambai kum ka jing persang ya ka jingrap yung nujat so nrina do kasnam arajar saw hadang kejingwan ra akilat ki bethamai ka kamrap menta ke distrik Ribhoi kalala ban penmi kumba sispa nyopusan hado arspa prapauton usoshan bat kedai kam kabayo onong bhaya kinong ra. Oh, farmer,